Kuthe-ke ngekudabuka kwekusa-ke namuhla-ke yona-ke inkundla yaseKwaLUSENI kwatholakala ukuthi-ke sevele-ke igcekeziwe, kanti-ke nemsakato uthi nawufika khona-ke enkundleni wathola ukuthi-ke vele kugcekeziwe kuyo-ke inkundla yaseKwaLUSENI. Sesikhulumisana nayo-ke induna yenkundla yakhona eKwaLUSENI, umhlonishwa-ke Jabulani Nkambule, uvetile ukuthi kuningi lokuthethwa ngekhathi kuyo-ke indlu yenkundla, kanti uthi kuyasolakala ukuthi loyo-ke longenile bekakade-ke anaso nesikhiya sangekhathi kulandzela ukuthi kude-ke timphawu letitshengisako ukuthi lo mnyango-ke ubulewe. Siyakhanza ukuthi hayi kuletimvo kuthethwe i-brush cutter, kuthethwe i-computer, kuthethwe nalo mngcondvo yanayi internet la ngephandle lo mshini omkhulu. Ngekubuka kwethu-ke noma ngabe asiwati kangako umsebenzi wokusesha sibuka ngathi kunuka kwasandungandungwana ngoba ngekubuka kwethu la ngathi kuvulwa ngesikhiya asibone kuwatshulwa la kulomnyango lo longena ngekhathi lo mkhulu wekucala. Lokubuhlungu kakhulu ukuthi lana sibe besitakala lolu sito beselisonzele edvutane nyalo nje sekutaba lukhulu ukuthi basitakale abantu kubhalisa lokala certificate nelinye lisito lolutholakala khona la enkundleni sekutaba lukhulu ngoba setithethwe letinto nanyalo nje ubona sesikhona kuhambisana kulokunye sibalekela kona ukuthi kungathathwa konke. Inkundla-ke ithi ibese-ke ithatha-ke leminye-ke imishini nalamanye-ke emaphepha futhi-ke yowagcina kahle-ke iphephile. Edenzameni temsakato yeMswati Channel, ngingigary KWALUSENI ngiseKwaLUSENI.